Shalom, selamat pagi Bapak Inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang soboton. Pasada hita uhur tamar tonggo hita. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Bapa. Bani haganuk bagal di pangilopimu. Ibagas saganjang ina samingguon. Ipar mudu-mudu, ipar gogohi, irupi. Jana isarihon hamdo hanami marsada-sada. Ase bani sugut nyarion. Torangi hampur apa pikiran nami marhite hatam. Ase saganjang nyarion. Bani ganupan lahuan nami. Tetap maronjolan bani hatamu nama pasinti. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sugot nyarion. Nabo isisihan nami marhiteho ni channel YouTube on. Regapan sigano pari bata bani panorang sugot nyarion Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2022. Ay matar surat bani buku Sada Korin. Bindu Sada ayat 10 nama katahon sonon. Ay haoto ondo hata pasal silang in bani halak nalahomago. Tapi haguguhon ni nebatado in bata na jupahan haluahon. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas tumang do uhur tatene anggo masuk mahita hubani sada rumah ididak kita ibagas rumah ai adong silang. Jana anggo mardalani hita jana pajupah pakon halak itongah-tongah ni keramaian lidah kita adong memakai silang. Janah sunai do humani anggo idah kita adong ma kuburan janah ikuburan ai bui silang. Namararti do ai bahasa hasoman tado haganupan na memakai silang ai halak Kristen do ai. Tapi olat ni sonai do hasa, olat ni tanda do hasa pasal silang in. Aima ase bani halak Yahudi Rosinuan lape boy manjalo bahasa. Kristus namate bani hayu parsilang in. Aima hagugohon ni naibata. Halani bani haganup halak Yahudi maningon do hapeni ipataridah parlobe sada tanda na bagal marhitehon ni pambahinan ni Tuhan Yesus asetar jalo sidea Tuhan Yesus aima sipalua bani sidea ai ibagas hadirion ni Tuhan Yesus hirido ia sombuh do partubuh ni janah mati do iya bani hayu parsila. Bani halak Yahudi. Parmati ni Tuhan Yesus ay mahaotoon. Haotoon lang dalam harti ibagas pamboto. Tetapi halani bani halak Yahudi. Sonahado makaporsayay. Sadahalak na lang buhay paluah kondiri ni sandiri. Sonahado mangajam kondiri. Sonahado mangundos kondiri. Hubani halak nalangboy paluah kondiri ni sandiri. Onma habodohon pasal silang. Nasa sitong ni marhitehon ni parmati ni Tuhan Yesus bani hayu parsilang. Porini pe humbani partubuh ni sombuh do iya. Ipahiri ilosing jana mate bani hayu parsilang. Silang in aima hatatalar ni hauhuron ni nebata na ibuka hubani haganup dunia on. Ipatalar isi ni hauhuron ni nebata bahasa isi ni uhur ni nebata aima gop ibagas holong. Ambit adong jalan keluar na legan naboy paluakon jolma humbani gom-goman ni dosa lang perlu Tuhan Yesus mate bani hayu parsila. Ambit adong
hasangapon ni sahalak raja. Ambit adong habagalon ni kuasa ni sahalak raja. Naboy paluakon jolma humbani parjabolonan ni dosa. Lang porlu Tuhan Yesus mate bani hayu parsilang. Ay maase bani halak na lahomago habodohon do hata pasal silang in. Halani silang bani aima simbol sitaronon. Silang aima simbol hamatean. Tapi bani halak na jupahan haluakon. Silang aima haguguhon ni naibata. Nalang adong jupa ay ibagas habagalon ni kuasa ni sahalak raja. Nalang jupa ay ibagas hasangapon ni sahalak raja na bulon. Tapi pita jupa ibagas silang ni Kristus. Ijayma gabe talar haguguhon ni nebata napaluahkon haganup halak humbani parjabolonan ni dosa. Ay maase maningon do hape ni lambin roh dohor ni, lambin roh orot ni, jana lambin roh fokus ni dohomani, uhur pikiran ta sonay age hapor sayonta, hubani silang ni Kristus. Porini petongon silang ay simbol ni sitaronon. Porini petongon silang ay simbol ni hamatean. Tapi sedo sitaronon ta, sedo hamatean ta. Tapi sitaronon ni Kristus, hamatean ni Kristus, ase mangguluh kita, ase maluah kita, jana ase mardame kita, pakon naibata. Aima ase anggodoma tongon mangguluh kita, halani silang in. Monang kita, halani silang in, mataluhon dosa. Totu ibagas parguluhan ta sigano paripe. Maningon marjuang dohita, pamonangkon dirita. Maningon marjuang dohita, laho mataluhon sagala hisap-hisap ni dosa na marhorja ibagas dirita. Jana ase sanggah tengir uhurta bani silang ni Kristus nagabe haguguhon ni nebata nitama use ibagas parguluhan taon. Barang ape na boy ihorjahon hita, barang ape na boy iparaya kita, jana barang ape na boy ihorjahon hita ibagas guluh taon, haganupan ay nitama sedo halani gogohku, sedo halani pentarhu, sedo halani pembotohku, tapi halani domma ipamonang Kristus au marhitehon ni parmateni bani hayu parsilang in. Ay maase lang pita ibagas rumah tatumangbe hasaksian ta ay marhitehon ni ibahin hita silang. Lang marhitehon ni silang na ipakehita sebagai kalung pataridahkon hamonanganta. Tapi maningon do taridah ay marhitehon ni pangabakta, marhitehon ni parsahapta, marhitehon ni buah-buah ni pikiranta. Bahasa hita ay halak Kristen na tetap mangguluh ibagas haguguhon ni silang ni Kristus na domma pamonangkon hita humbani gomgoman di dosa. Ay maase maningon talar dohomani hubani haganup halak. Bahasa guluh taon ay pataridahkon nadop mangguluh hitanuan ibagas Kristus, jana ibagas rosuh ni Kristus. Amen, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Sonen matongon bagal ni pagkaholongimu. Nadop ipatalarham marhitehon ni silang ni Kristus nagabi haguguhon ni nebata lahu paluahkon hanami humbani gomgoman ni dosa. Ase tenger matongon uhur nami. Barang ahape nabuy ihorjaon hanami. Nabuy iparayak kanami. Jana buy marmalas nihur. Sedo halani hapentaron nami. Sedo halani kuasa nami. Sedo halani guguh nami. Tapi pita halani haguguhon ni
Kristus na dumma paluahkon hanami humbani gomgoman ni dosa. Ase ajari hama hanami tongon Bapa. Barang ahape na ni horjahon nami ibagas sa ganjang ni arion. Totap ma guguh na humbamuin na mangguki uhur pikiran sonay agi parguluhan nami. Amen. Jaloham mapaso-paso humbani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran ditundoy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salamat. Mar weekend ma, mar akhir minggu hubat ta ganupan. Jana andohar matongon sa ganjang niarion. Idop ni hurni nebata na duma ipatalar hubata. Ay matongon nagabe harohan ni malas ni urbata laho makorjaon hagadup horjata sa ganjang niarion. Andohar ma. Salom.